Centro de Estudios Constitucionales Yachaywasim, Hispirachin, el precedente. Mecanismos de identificación institucional de rationes decidendi, Sutichasja Juñunacuita, Kairi Maritam Ñauparirachirja, Álvaro Núñez Vaquero, Paimi, Filosofía del Derecho Yachaykunapi Doctorasja, Murcia, Hatun Yachaywasipi. Rimari Nimpim Núñez, Yupaychaykun, Perú Suyuta, Código Procesal Constitucional Wan, Yamkaynimpi Allinta Ñawparisqanrayku. Manam Tantiaykunaja, Ñawparinanchu, Sentencia Presidente Kasqanman hinallachu. Hinahawanmanpas, Tribunal Constitucional Kamachin, Mayhan, Ratio Kanampajpas. Niruyantagmi, ordenamiento jurídico kasqanman hina, riksinapuni, picha atiniuj kanman, ratio decidendi, nishata tantianampaj. Kay huñunakuymi karurqa sukta punchawniyuq junio killa. Tinkuykanakurqakum abogadukuna, operador jurídico hina llamkaqkuna, hinallataq derecho yachakuqkunapas. Kay hatun huñunakuypi rimariykunatam tariykuwaqchik Centro de Estudios Constitucionales Yachaywasipa, Facebook hinallataq YouTube likankunapi.